Siyabonga abantwana benkosi. Sibonga uNkulunkulu asithwalile. Saze sazofika lapha phakathi komuzi waseThokozane. Amen. Usithwalile ke bantwana benkosi uNkulunkulu, sithemba ukuthi uzosithwala noma sesiphinde emuva. Silana ke bobaba befundisi bavangeli bashumayeli bakhokhele amen yonke eyingcwele sidonswe izintambo zothando. Ngonyaka odlule sasikhona la, ilo nyaka sikhona sidonswa izintambo zothando. Nokuthi ke bantwana benkosi ithi le ngoma engihlabelela ngiyawubatha esinjani mhla uhambela kimi afunyana kuziphi intaba amakha athandwa nguwe. Silana nje bantwana benkosi suka emapondweni sizofuna amakha athandwa kuphela. Azothi mayefika phakathi kwalomuzi wakhe mhlawumbe uzowabona kithi bese sikhumbula nathi izinkingeni ezisiphethe. Khona abantwana benkosi asikwazi sike sithi sihlele emathempelini sikhohlwa kubabaza iqembe sigcine sesicabana sodwa. Sigcine sesibangaloke namhlanje size endabeni yomuntu noNkulunkulu wakhe ngoba umnikelo uphuma kuwe uyakushaya. Owala ikhaya kumnikelo muhle ngoba mase ngukhiphile mina ngaguqa nganikela sekuphelile sengiwenzile wami umsebenzi. Khona baye bacabanga ukuthi bafuna imali yenzeni. Hayi, akunikeli imali bantwana benkosi kodwa kwakhethwa imali ngoba imali yona esondele emphefumulweni womuntu. Qali kade kuba zinkomo noma yini abantu ababenayo ngaleso sikhathi. Ingakho oKhayini noAbela banikala ngembewu omunye wanikela ngemfuyo ngoba kwaya ngokuthi yini abantu benayo lesikhathi esinaso semali. Ukubuya shiswa ngibheke phezulu ngabe manje siyalayitha sibuyise wonke amaphepha ethu o200 rand sibuyise bese siwashisa ukuthi sifuna ukubona ukuthi izoyena uNkulunkulu. Manje ke ngoba kusashiso sesifike siguqe la kuzothiwa siyoguqa khona sofika sithi nasi koya kuwena ukuthi uphethe injani uyombathe injani mhla uNkulunkulu ehambela kuwe ngoba leza lelo suku khona usuku olunzima kunoma ubani oyikholwa nongafuna ukukholwa noneyinkinga wakwe ukuthi kukuhle kunje kube khona abantu abavusa impilo. Kodwa lelinye ilanga ngoba ufuna amaNazaretha amasigqokele ngubo isifanele nangosuku lokugcina kodwa uNazaretha ungene ethuneni sogqoka sibe bahle sibe nje ukhuza ngisho abefundisi maka babona umqhele like plan. Hoyi lo muntu kade ikholwa egqoka enza nje like manje sizothenka indlela abantwana benkosi. Hawu asuki thina eduze suka kuJohn phela mina ngimla kusuka khona njalo sephusha kusini cishe abanye bayakwazi usuke emthwalo heavy imoto sizala ihamba ke nabafowethu siphethe imbali zaseNingizimu esizoyishiya kulomhlaba. Amen. Hey kunzima ukukholwa abafundi ngoba ekukholweni abantu babe bayikhumula ingubo beyigqokile bangena emhlabeni babuza imibuzo engaphenduleki. Manje yakhona nina bazokwenza njani bona? Ubona sekukhunyulwe ingubo sekugqoke lapha. Hayi ngisho stokfela lesasemhlabeni kukhona ufuna siqale kuyena phela makuthiwa sathi stokfela bese sibuzana sonke sokuthi izoqala kuba nalo wathi ufuna uqale kumina nalo wathi ufuna uqale thina twaya siyeke vele siyekeni ngoba amukho uvumo ukuthi yena aqalwe komuntu namanje njengoba sila ikinki
befundisi bavangeli siyabonga ukunibona hayi thina sinje hambana nabhuti omkhulu la eduze kwami sesayithola la eMampondweni impondo lakithi sahamba bale bemkhomba bako hayi wala bakithi kalo hayi lo umshumeli wasesibonakalisweni e17 eMlazi athi ngoba umshumeli uphinda phathi itheke lonke usihlalo khona samba naye kade sihleli naye lena nje Thabani kumashi samba seko East London ko Fort Hare kubani samba naye ubhuti thina sinjalo sinokubele thina ngala eMampondweni nensazi nathi stupid nawo wabona mawufikile khona abafundisi abafika ebusuku lena eThabani bethi indawo banayo sadlula izindlu nje bangena phakathi bahlala khona kwakuhle ile nto efuneka umasama khona manje la ulethi kancane umkhwanazi amadlana ngobizwa ngomkhwanazi ngazi bani khona ubaba bakho ya wawufana sohamba endaweni ukatshela ukuthi wena usumkhwanazi mana ngazi ngoduba niyo kana kubiza ngegama ukhona nezingane zakho kodwa siyahamba nje bantwana beNkosi senza umsebenzi kahle njengoba sesila sizokwenza lo msebenzi sizofaka umoya nakwabanye ayi nabasehlele emakhaya bafuthu abeze sizosebenza uyazi la eNazaretha isiphizi singasakha ngosuku khona indaba ke ukuthi angiyixoxe mina ngibona umbongo elongweni ngoba waqala into ongayifeza imoto yokuqala yathengwa igizini kweza nawo umbongo kuyini wathi wethu asithenge imoto wathi na wala umuntu ngibona zina wathi sephakathi wabhala indliki bahlala emhlangano yahlukana anoma beseyabhodwa ngomvangeli kwenzekani wabe sekuyahlakaza zama besayiyeka ke thina mvangeli sikuthela sithanda inyeke manje asafihli namanye sothi sinzumile kanina lapho izindlu ukuphela nasa endlini bekuthaba nemoto ingene phakathi yezwa abantu bakasumsela ifundisa sakwazi sezwana abantu babafundi bathi ngiqamba nawo umngehla uthi sumngehla thina ngithi hey bayabona indaba kaHlamba ayisodlwana nesa siyongala eMampondweni funa kubhinga ube mfushane ngoba ukuthi uyale kube khona abathi uya saba ngayimoto njengoba sina phuma emotini singene emotini zethu sizambele siphinde soshaya imali uyayibona uthando umntana manje ngakho umuntu la okuthiwa akazile la ulethi ukude mina imali na usiza libatshazo ngokufuthi ufana nokufa hayi umuntu lethi mina ngiyahlupheka ohlupheka njalo alibatshazo usiza funa nawe uqinisele nje noma usiphethe sonke abantu baye babona imoto uma umuntu kwabonakala ehamba yakwazi ukuthi imoto yakho le anazi ukuthi ngithandaza ngize kube mfushane nami masekuphela inyanga ngingasakhokheli manje socela lo sizile njengoba abaphuma abantu bezosha ngelinye ilanga ithi indoda engizalayo ithi kwayo kwathola izino sephakameni kwafuna unkosikazi ezobe kusisa lo nkosikazi walibika usisa wayesethi ubabalalela nkosikazi ngelo hambo kwakuyisikhathi selanga
uyawusithi ngena uhambe ngoba uhambe nami yonke le mizi engizohamba kuyo ngoba angikwazi umuzi onengilosi ezofika eqedela usizo Rabona nje nokuthiwa kuzoba khona ethokozana nathi ethi imali ayingena khona ngoba ngiyazi nami usizo ukuthi wena unothi hayi ngakithi shula na kodwa ngikuncane udayisa imbuzi udayisa amahubo udayisa yonke into ozaphela siyohlala ngala khona uzothola amanye amagugu sivula isibaya lapha ke wonke amagugu izakhaya athi ushambe manje sesenzele izinto ezinhle bese nifuna indlela uthwele uma manje ukuthola kulanga ngibiyekelile hayi obani nje batho hayi umuntu abantu mabehlula ukuyiphilisa ubese ufuna ukuthola uthwele Thola mpela noma uyinto enhle nje ezokwenza uhamba ke nemali silethe imali iletheni phela manje sihlalela abantu befundise sizofula nasizofaka ihloko amen ukuthi makusetshenzwa lo musi nelakithi ihlombe mampondweni yakho mangithi kutomkhulu hamba ke nezikwakha zakithi yamhlawo Akudingi size sambe nabefundisi akudingi size sambe nabavangeli uma bengakaboni bona ukuthi ufuna ukufukulwane kuzokwenziweni ngoba ukuthi uyaphambili kuba khona abaduyaphi sila kodwa abantwana benkosi abantu bathi hayi yini cha kulutho uthando nakwenye indawo sona ngoba le mizi kaShembe yonke nathi asazi nawe nami nomba akazi la kulele khona ozothi mawufika khona umuntu ukuthi mawufika khona uthi ngafika emzini othile kwathi ngeqhulu inkinga beyiphethe ahlase manje ngawo wenathi sithenge imoto bafundise siyathanda isithupa imoto sesithini sitha lokho kodwa ngakithi khona abangakaze bafake nemali yemoto eyodwa ingako mawula ungabheki eceleni ukuthi ubani uphi ngoba meke wabheka yena uzodonseka nawe ugcina ungasizi uthi ngane ubani bese ubuza umbuzo nawe ungeke uphendule bayekelwe lobani uyazi ukuthi mawubuza ukuthi ubani bayekelwana kungcono mhlawumbe ezulwini kuyabonwana ngoba ngabe uthi angeni nami ubani emeke ngalo bese sokubona ukuthi ngiyojoyina abo njengoba usumdala kangaka ufika awunayo ingane uyazi eyafaka emincane owawukhula nayo mina siningi basindela mina awuyibuzi lo mbuzo uluthi bapho kwayo nama nginikeli benganikela uzonikela benganikela kodwa pho wena ufina ngoba khona abantu abafa phela wena uNkulunkulu wakubhedela ukuthi phila ukuze wenze umsebenzi wakhe kube kuhle njengoba silana abantwana benkosi asishumayeli kumnandi sihamba namakhosikazi ethu nangokudlula sasifike nawo siyeke nje ukuniphathela ingane sesikhona nabona sifikela ukuthi hayi kuyasetshenzwa impela ngithi ngibona bayithwele sekhona ingane konje abafana bobabili kwaba umfana omunye wethu sasingena nabo nibabona hayi ufakile impela imali seyifakela eduze umsebenzi wakhe yonke le nto ebajazwayo ngoba ukuthola ingane akubona ukuhlakanipha komuntu usise sesimangalisa efuna sithi masenzekile naso sibatshazi ngoba somsebenzi kahle ingakho ke abantwana benkosi sila sizobabaza wow ave nemikhalela namanga ngakithi ongathi ngake nifike nifike ngoba akuqinile lapha khona abantu ongazi ukuthi bakholelwa ngoba inhliziyo yakho yakho abasathabazi wakhelwa lo musijalo
sakha lo muzi uthi omunye kimi Shumaye senidlala ngathi thina inkosi yayithi mayiza kumbu wamasoli kwakhiwe iroom elilodwa ubaba ngene manje mize neyakhayo ya kunabantu abanjalo nana silana nje khona inhliziyo engavumi namanje ngobe yena ufisa ngathi ngasuka umoya nje sibaleke sonke sibele emotini shuwe izwakhe angahamba emhlophe kuNkulunkulu ahambe embabaza yonke into kaNkulunkulu mkhulu isiphekile yayo makuthiwa kuhambe kahle kubuhlungu uyabona nje sikhuluma izinto ezikhona themba imoto kuzu sibancenga abantu imoto yami ngiyabuka awakho amagama singawasho manje ngene ushembe hamba ngayo imoto khona sayithenga kokuqala isekhona manje yini sesoyilamanisi Lexus ithi mayingena kanjani kuwe mawethu into kakini ngayo kuba njani lana nje uthi ngaba khona ithayize kubekwe lapha ngiyingakithi angikho mina ngiyancengwa inkani ukuthi afail mase kufailile le kodwa uzothi mase kuthi umhlangano awubheke sinikelile kodwa inyama sidlanga usunganikelanga asikhulume namhlanje siyiqondisa indaba uma kwakhuluma la umakhama usukunganikelanga usizwa uma sinikele umnikelo wempetho silalele kahle namhlanje umnikelo wempetho uyakushemba ngithi abe sethi ushembe awuhlala unikwa abantu impetho abe sethi bashumayelelana ukathe lodwa umuntu mawusuthi wena nisincishile inyama uthokubani angithi mangadanga lapha kwaMkhwanazi ngikwazi wami uzwakaba kodwa ngiyafana ukuthi ngase kube kaMkhwana nokuyiMkhwana angithi mina kufanele ngithi simenyiwe lapha kwaMkhwanazi saya safike sangahla ngithi noma sahla lana ikhaya musu kuyikhulumela into yakho ngoba munye umnikazi womuzi wena usukuthi ushokuba usho nje naleyo phepho imali yayo kahle uyazi bathumali ave kukubi usufise engathi ukuba kuthiwa umuntu uyayekisho kube khona bashumela abayekayo ukuba ushumela baphindele ehlasuthi once umuntu walenza ithempeli kwayilakhe hayi wafowethu kusuke kufika uyabona umuntu uhlulwa nje ukuphatha wakhe umuzi bathi umkakhe nezingane zakhe uphethe amadoda nemizi yakho uzothini kuwo ngoba kwayena uhlulwa usala ithempeli nje nange hamba lapha umkakhe uthola indishi uthola isikhwama uthwalela yena njalo into azofika zini anemsebenzi yezambala uyafika ethempelini uyaguga wangena inkonzo ethi singane lana sukana lana yahlupha hawu sobona umhlubayini kusathiwa yena nje la ethempelini mase nabantu sebahleli bathuni mina ophethe akho into ezokwenzakala mangafuni yona nkonzo besiyilale abesebenipha baba ubheke abanye sebahamba wabe ngamfu kanti mina kuhamba abanye onkosaza asakutshela madoda abanye bayazi bakufundele ngokuphatha ukuphatha kona ukusakha ukuphatha ukugcinisa abantu bakutshela ubatshela ukuthi abagcina umthetho hayi ukuthi uzothi mawusukunikwe la sethi wena ophethe la
sekufuna sonke sinyathela ngokukhulu ukuqophela. Sezwana manje. Amen. Maba bathi kumele lokho. Bombi kabi. Uyabona lesetshenzwa le esithempela nakho umshana toilet kodwa uthi wena umuntu umali. Awenze lutho. Nalana ayina. Njalo ba. Sala ke nethempela lelo sowalenza lapho yila uzolenza ubhekise phi. Lana bakhokheli khulumana nani ningathuli makhosikazi thathani kahle imizi yenu uhlalwe kahle ke la uzobona la ukuthi inkosikazi okhathazwe idoda uyambona into esenduku awona mthathe ke moro umshumayi inophuma njani ma bashumayi alikho ithempeli survive ngamadoda alikho siwina ngomama kuyale manje bemawufuna wona mshumayi lento yakho ilunge eqale ekhaya ilungise ekhaya ulungise kahle babone nje ukufika ethempelini ukuthi hayi wagqoka umkamshumayi akhahlele idavata ubone idavata likhaphela uzothi makufika ke lana uthi mawuyibamba inkonzo uzwe ukuthi umanzi yakho ngaphetsheya ukuthi hayi wabamba umshumayeli bese zifuma zonke bazophenduka hlale phela ezansi aphelele oyimemeza imali uzothi kokho laba yini sale lenkani yakho ke la uyasatshwa la ithempeleni kodwa kwesiyami nakwaphambi kwakuthiwa nangu umshumayeli ukhokhela ukhulume phela ucela imali uthi kodwa ngane yami ngalotha ngabe kufuneka njani uphoxa ngeke khona amathempela nalelo bhaki so abantu hayi bebezelana uNkulunkulu wazonza umsebenzi wakhe waphela ngeke manje samyekisa bebezelana kanti asibuye bashumayeli sibuyele emsebenzini kahle kuhle kabi yabona inkosi maphifike la faka wonke amandla ngoba ingakini sezwana angimosi ukuthi kungakini kwenza umsebenzi kaShembe wena udonsele emuva angibekwa ngani ufuna ukuba yini asikhulume naleyo doda ngoba manje abantu bazokhula la esontweni bazi ukuthi umuntu usebenza ngoba mhlawumbe egcotshela isikhundla esithile yabona masunika lokuvangela usuyaphunyuka awushakho umsebenzi omningi angithi bavangeli hayi angiphathi ke masomfundisi so you're standing so let's say valikonto kutsisa baba lafiwa khona ila 23 amagula yini mnikelwe bizwayo uyabona sike sibala imnikele ethempeleni ukalulungisa inkonzo sesekhaya ubonto ukuze ngibahlule namhlanje ngolesihlanu unona khona ngiyadolobha amadolobha ngakithi ngidlule emanzi intoti ngithanda ulokhu ngithanda yonke into emnandi yabona nkosikazi ufuna ukuthi mase kuthiwa inkonzo yasemini ukhambe lapha umlethele ukudla hlale phambi kwabantu ukuvule babone nabantu indlela thapha wewe ngithethele ukudla uyabona ukuthi ukudla zothi mase kuthiwa yasemini bese ngithanda ngicela ukuyibamba sabeleleke kube uhlelo kufumayela mase ngifumayela sezwana bafana amen bese ke kugcine ngithi ngicela imali awuvulo ukugibela abantu siphizo bese kugcine nikelana nisho ngangafuni
uyabona into abasilana nje babuloko uzonqoba sizomncenga bafowethu ukuthi nayi inkosisa asinikeleni kuyomphathe injani mhlayela ehambela ngakini nina makhosi bethu behlala nathi abadala bayazi kwakuthi makuthiwa amadoda ayesegoli unkosikazi ahlupheke efuna iphinifa ezothi makufika ubabala ekhaya afike ngegokile leyo hlangana ibhasi mhlambe idlule ezansi le iphulumene ufuna unkosikazi kade ehleli ulinde umyeni wakhe wena uhleli nje hayi ubabuyeza noma ngabe uzovuka nini lungisa hamba ufuna iphinifa yiko thina sizofuna iphinifa njengonkosikazi olinda indoda iqhamuke egoli mase ifikile bese ithatha isikhwama sendoda unkosikazi asihlabe ekhaya awu baba kodwa uyafika kube kuhle uyafika ubaba ekhaya kuhle kuhaliwe ngishigcele ngishizinto kade khona umcabo wawulandwa la entabeni ibe mhlophe idlu phezulu ibe mnyama phansi namhlanje ngathi kuze ushembe kufane nje sizothi abantu sizoncenga abantwana benkosi awu sizoncenga sithi hayi sisethokozana namhlanje na akube kuhle nathi siphethe imba zangaphela indawo yokuhlala esizosibeka ezothi mawufika uNkulunkulu nawe ethi amagama zawabo ukuthi noma sisemampondweni bekude kangaka kodwa sila sidonse intaba zotha nathi le intambo esidonsile engathi zingadonsa kuthi makulezwe lakithi sobe sihlangene enkanini ngomhla 15 November uNkulunkulu engathi anganeze nathi nibe khona siyahamba ngo-October ngo-August nisobe sekunqoba ngoba nakhona ushembozala uyena lo yana uTabazi nalena la sikhomba khona uyena uzokhona sizongcingana bafowethu tshela nalabo abanhliziyo zinkulu ukuthi hayi ngesonto elizayo nisobe kwanongo imoto eyifana zosuka leziya khona zisifana uhle nje bafowethu namanje ithina esikude nonke angithi bakumbona kodwa ayisawenza wonke umsebenzi omuhle uyabona amasamba namakhosikazi bakumkhonza abalekela ukuthethisa sala amadoda athethisekayo wona ngathi usabe mase ibhekela imali nokuthiwa ubohlala emkalini phela weka baba kanti nokho uthanda ebusuku nakhana senala indoda yaduka bakhokheli into ofunala ikhulunywe ukukusho akungaze kukhanywane umuntu azabaje ngomkhala kuyenza indoda ilahleke igethi lawana maze amakhosikazi umthuthulela kodwa ke siyawancenga ahamba nathi ukuthi bafowethu yazi namba yakho uzomaso ubuye kusubona uyakwama ngisazi ubani 21 bani upheke nangenamba ngoba ususele manje mase ungasabuya ngabe sekuyathathiwa lana sizongcengana sonke uyezwa ngethila kwakho uyalazi namba yakho ungakusukike la ngoba ngakudala enkulu inkinga uma usugoduka on the stage ungadu mathi nomasiduke mawuvele samba nawe ethamakhosikazi hayi siyamfundisa njalo kaMbakazi nami ngifika ngakithi nambe namakhosikazi uzozela abuze izinto zakwakhe asaphisho uphume nje akesamba nkosikazi uthi dubheke bezwe bavangeli amen mawukhanya abaningi indaba yakho wazobona othi sala obathi ku